Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Ka New Trap Youth Council, Maulai Circle, negasngi arpoi tarik unailor, kalalek ban yakendo yak District Medical and Health Officer ka kong dekhar, hapok ka kamera trekam jongka kabadon halo Lashmir Shillong. Hagani gajing yakendo ka seng kala IT yak dorkas syaga DMHO bat penpauru yak gajing hakbaya day bat ka jingbomdon Dr. Hapo Dispensary Maulai ka Nehru Memorial State Dispensary ka bapek yak Henry Tuli Kishnong kum Kishnong Maulai Port Mori Maulai Jair Maulai Motsiar Maulai Salai Karya Maulai Nong Pedeng bat Maulai Nong Lom mentala kemba saubenai tam AA. Habaya keren bat kapati CTV uba don maklang karlingdo Presiden ke HYC Maulai Circle ulayatu baka jingbom don Dr. Hakatai ke dispensary mentala saubenai tam AA kalabu jing yaki pait ba jong kita ki nriu tli kisnong omtang hakakot kakya nrei wat hakaliang ki kot kisla bat kiwe ulayatu ru manakaliang ke DMHO kalapan pau bahkan sa persyang ban weng yakini jing ya ka baki pait ba kilaya kendo. Pergi kendut mentaya di MHO tidak ongi ba apa bagi gini gini kita ada berka birth certificate that certificate but kini junun kam nyilakan kubur ya ka mau besi kita di betang ni kong kau benda ke baar kau benda buat kapus insya kita yang panggil ada pos ke DSC buat mungkin sekot DSC ya ka pan atai sini kapus kebalan atai hendak kapus dresa yang bahadu kita mende kapat sini la snowden kam di kapus dresa ko dispensary Hamar PC rum dan kam dresa hendak tang ha po CC kabentang kabalai ko mo ong bai ke jingbom dan doktor ilai thu ji ndai tang hante po Nehru Memorial Dispensary hendak tiba pun ki PC tiba dan doktor Armut memban se namar ba tiba pun ki doktor kilai no ban further studies haki bentang ko ki specialist kirang lek petbit chu itu dah pendong yaki link ba ke di MHO discussion ni bagi haban naga daki arngut ki doktor haban simno iwei habin pano showe de kumbalong ki dan ki PEC ki bas kini ki doktor mo ki sim leave maternity leave ye demman se ki pai ba ki haban yasha nam tak ke jing ye dena le jong doktor ingila ban khia la banjur bar ku mu ki ban pano ki doktor iban long permanent ki doktor iban long in charge nang ne sipa nama ba kajing bom dan doktor jongi ke nado ba doktor mise ilami no information from medical student chitis por boy te naleng jong to yang hot na soto jing kya patient ke ba kino shnong jong ni lu shnong ki kendo leng ba ka Nehru Dispensary hendai yang kat bala ini le pen biang bat ngelam dai tang haka dispensary ke jongi hendai haki babon ki PAC ki dispensary ki health center ki badan hapo ka East Castle District.